Watinda ata musese mwendo wa kalibu ndini wa kilungu cha OIT muthenyani wa mwende tuithi wa tuinenea wa mabende kana infection sila sithewa ndini wa mabende tuinake ndakitali na ulai mutaalamu wa mauma mabende nyene cha wamasi wa kitaka kano sebusoyeni mukethie na ndimu dhocha kilunguni cha OIT tisu langeni amutabieta wata naende tuyambe ya kilungu kito. Karibu. Asante. Mwetuki Senator Gilbert Mutua, daktari wa ngale ya mabende ni ngale ya masako. Umwe tuitatu inene infection ya mabende kana ila idha ithiketa osteomyelitis. Asante. Daktari tuyambia neno tutabie yo infection ya mabende ni siba. Kana definition yake autonomic kiasi chao. Kwa kikamba kivina kwa infection ya chao, lakini tuwasia infection ya mabende ni ilawe thaidi ya bena infective organisms ya affected chao evende kakwarwa ne medudu kana sinota bacteria ika affect evende ikambe bena be midembele beleta acute and chronic la ya kwa evende kubi na evenda yasa ituma mundu ya na chalia kuwa evende yevyo kana kuimba kana kumya mavia ni evende na uyase types ni ile now to break it down kwa e types maybe musese mwendwa ulotwene akamana kiva dukanyoni kiva infection ya acute osteomyelitis na chronic osteomyelitis no sei mwana kula acute osteomyelitis nela for example mundu wa present na infection na within si mwele woka hospitali inaitwa menokata kumeita pia ngime kalana na yesu mwana ndi dai na mabia kana mudembo dai wakite da beba bio kana ibende imbu kana mundu ayalwa muno pelenge ta chronic osteomyelitis lawe dai ya mundu ekala muno na no so for example amina si mwesu ile ndo na hospitali ukaitwa ukeza oka mabende ina bandu ebodo kuthi umya mabia keda for example ne vendi abaye tako pena bandu bena ke ubodo kana kitu ila tuita sinus ya mundu ayuka ase nene kiata ninambia na indi neimba bako na bambe umye tone yambe umya mabia sita chronic osteomyelitis na ne vendi ba ila withi ayi common muno maybe kuimba kana kumya mabia peba ndo takoro ni infection ya osteomyelitis lakini muno withi ayi kwa muno la tu that imaita ne mabende mako especially tibia kana uwe tako etawafima na wa bone infections o affect hata life ya mundu kitu jambe ndo no tabia mundu ni patone kana kwa ni infection wa mabende nundu na wakeza in case wa suspected onenda wina chali ache evende kana we evende hivyo kana bayimba zibita vitali metuke ndo watoneka nundu wausu wa binotu kaila kito chronic osteomyelitis ukatwika mo almost forever kile vindo ukatinda hospitali ona tawa ukasioka enge huko ne wawe na vina monopio kuita na kwa sema ndo wa kitongina abo ve vina monopio tono mundu kurumya ndawo kwa vinda ya sana wo utindawo ikala yesi okela ko kindu cha maana kabisa ni ku prevent kana kuita we stage no ya acute kale waambia na mundu atona hata kumana thina we ibendeni yula woka hospitali wondo no kuraya the no su ibendeni kulinga nondo ambelesia ndo na kuweka examination na ondo visa ila tu akona si atwania kuno sio wewe na thina utaelea onende muhimu saingiro na mbia ta muhimu kaende ukatwa ngina infection then wewe ende kundu kabuthisia wona we na thina ukasibitali to wa identify tene to itete na ni chao kieta bone infections ito na for example kwa siana muno ito na so that ina bacteria taina ikua kana ina infection ya bandu wangi ikakua thurunda kame ikatwa wewe ndeni kana mundu ena muota muhimu aka mouita alama bia makalika ndene ekaita infection ikathinga neve ndene kana saingi mundu akaumia akatonwa ikite wa mundu atoniwe muteba ina iwe kala bayimba bayumia mabia kana saingi mundu eko operation taweki wake ndo chuma saingi dina sia onde pena saidi pena risk yachao so ikana mundu saingi watu likangine vende ya tilangi nayo umelanza na uko ni infection kana saingi mundu ena unge ta sukale kana HIV wala uimawamu wala bina wala kukitamo medame na likelihood ya kwa toecho ni infection ya mabende na ni chao kieta wa mabende muno ni depende ya na chao na group tasiana nini ni ukamno ndo streptococcal infection ni types ya bacteria saingi kwa ndo ame na miaka mingi ni ukanundwa the bacteria si za siko kikondeni ila bino kwa to ikutileka bandu kana kwa to no ikendu kana to no mwiwa
no eta infection isungi nachao evendeni sasa ingi ya wa expose one ta operation sangibe na risk ya chao ya infection ni wo genetic kana utona kuwa nundu wai na mundu wa kwenyu aye. Okay, na nienda utunenge symptoms ya wowa mabindi na sebe methembele la acute kale wambia wewe na pain chalia ubyo kwa bandu batabakito samuka kuimba na saa ingine wewe kutembea nundu wa chalia kikinge lakini la mino bikala sejera chronic no ndawo yumya mabia wine tone bandu babothukie beumilia mabia na ni stage iba saa ingi be andongi ma present sorry na utila saa ingi watu na present na kutulika mundu yu ibinde ya twiki infection ya telabina ya tulika ingi omana. Okay, na ni stage iba waweta kana be bandu ibika okethio katinda hospitali yo ni stage iba ya bika mundu ailito mana ba ibidio ni kala ndito yu wena kindu kira chronic osteomyelitis ne loka hospitali to ambao kwa umya mabia su tukadhima to amino dhima tokamana ni bani uitwe ni ndawa si wala rumya ni ndawa sai utononywa ndawa na wiki thandatu atila hizi mundu kunywa ndawa kwa wiki thandatu kila mdana na ni ndawa sio na ngalama kuwe sai ando ingi mabigabu maandike wa ndawa makae mwega kuwa kana makae monywa ni asa ndawa isu we infection si ambio tinda ikara itwika resistant kwa ndawa wanywa ndawa ino anywa na ini si ambia twika resistant bacteria yebendwa wesa ya mundu su sa sionde akekalao ibinda mimi nini wambo bomo ndi na video nini kaombe ingi nendo tunenge maybe preventive measures ya kananzi ya kwisiania na wowa mabindi kana ka ukeka for example kena ekuwe zo kumuno katwa hospitali kaitwe ekuwa unesa kada for example wena wauta muhimu ndo kapuze this hospitali unengeza ni antibiotic kada we muhimi ni wete mana kibanga kana watono weka bio ndukasia yo nendo tono tetanus ndio ni mwaka sita nendo tono tetanus ona tetanus ngoti ona tena tetanus ndo watemo kila kidha ke woni infection tesu staphylococcal infection wenda antibiotics ndio mzembosu this hospitali kitauke dhambue uitwe kila for example watulika na yone ebende umelanza tata bino bige hospitali ametoke tonekana ndukakome wasioka to hospitali one ndo after 6 hours there are risk wakuno ndo wakwa osteomyelitis kindu kingi andu meda na sinto insurance ina chayo na sinto yambo suke dasa ila mundu ina ka infection ndo na ambesa ndo no hospitali ndo prevent ka progress kwa thina utaroka kusumbwa milele na milele ila wewe na ka insurance ona ka ine okay bia ukaenda kwa hospitali la wakwa ndo chayo ni thina na daktari withia kwi ando amwe mundu utulika kuoko kana ku na ndobwa lakini la woka thagua uyithi abeka bindi kati wa ka protudite ni tona kuete wowa mabindi yes even ndio yenza ina susceptibility ya kwa ni infection na ndio na beba ndo mundu eleza ayobo wakati we bende yenza is it open fracture the medical emergency actually called orthopedic is one of the biggest emergencies kada we na fracture bende yenza isuelo to theater as soon as possible kana kada ndo ni bandu batatono luga theater belo dhambwa nesa ndakitale na bayiri kada bayikuneko na ni watu tabia kana bone infections kana wowa mabindi ni withia wa wina different age groups niendo tutabie impacts ya wowo kwa groups isu you for example kada kana nikakwaroni chronic osteomyelitis ndo akinukia kitono prevent ndo for example ina kuwa mo kuitonesa infection ya throat ya kwa roho ibindini na roho ibindini kwa ka present kaiwa okokwe view ka utabia wa dio bukemiswa kuyenda wa yule kana kaka atinda sasionde ni mabia mumelete ndio kana uka psychology na lenga kaiwa aibo kendo cha kele kakatinda kaenda hospitali masomo kaito na kuweza kata kwa class ni kele vinda kendo cha karatu kana kuno katoleke ebende you anytime kuweza thesine ku affect age group ingi ni andu mamu kana mundu kwenda ethukumia ndotono yu yani ndotono thukuma ya muito mabende magwe matwikie week ndo infection na kutinda sasa ndio hospitali na tutasemete ndini hodhiumo mukubene ndo tabia musese mwendwa myths kana beliefs ilando maike yayo loa mawoma mabende na tisi au ando mafia wena infections usuni wa wiwe usuni wa kaike nuketa hu kedawe na thina wa mabende thithi vitali hothi mwewone kenenda kitali weke withimi umanthina mo tumanondo na kuita na kethe thina wa binda ya so yelewe ndukambia ugwango wazi ai
ndinda hospitali ndi itwagena ndi wisi okainge nundu mamwe mena vina kuita na witha we compliant na ndawa. Asante. Na thina wa mabindi ni withia wa kana undu wa weta betha na beliefs ya kana mundu wa wiwe kana kakina na kina ni chawona chotho thea andu makaikio ni delay yo ya kulea ku hospitali kana ni makulea kwatia ndawa ndo maandikito. Kindu cha mbere ni delay, kindu cha keli ni ngalama cia uiti, kindu cha gatatu ni ignorance. Wethe mundu ndendo kwatia iwe meno isu ndenda kuika wote ya shortcut yakani kieo iwe na twikara. Yeah. Sawa na ile musese tuendelee kwithwa tuinenea uwo wa bone infections kana mo alama ethia wa thini wa mabindi na indi daktari ni endo tutabie maundu makonetie ciana ni waweta kana ciana ni cithia wa kana ni kwata wa ni uwo we singano maybe ciana itona wa ila si nini ukothothe imwe cia ciana gukwatwa ni mo mabindi you ilawa hospitali for example dina kwatia kolio ya kuna sala kile mwesi asingano ila wona maybe watono kana kaitono na kayimba yula hospitali for example inengo ila vaccine kana ikatono we vaccine moto no pangulo na alcohol swab kana mindo spirit pingita to no ita pangulo wa spirit ito no mo direct ko utana mboto kana ila make sure at least nikatheu whether baina risk ya chao ya kwenda bena bacteria bala kuyotono ko kana sangi whether katono for example ona kaimbe tundu sio ka hospitali wa siaka kara kai tundu ka ignore zinundu kana toni we niwe kata iwe odela ndu isu ni abscess kana iwe mindo boil ya fombo kuno sio ka hospitali yo kakaitwa theno sio kadhala ndu ka assume ndu asingano singano lezo tuma bandu baimba kedai waimba uzisi bidali nas no kulia ile kana daktari na kulia ile utabie kedani kino kitona ndesi kwete risk isu kana kino kitona kata ko resolve na be habit ila si dawo sio thothe ya mauma mabindi habit sievo for example mundu onyusa okay mundu tatumia ndawa yake na sata mundu ama sukale andu maonywa skala imedhame na higher risk kana mundu ina thina inge yake imwe. Sawa na ni kwaje director wito Kevin ni wewa usomethia andu yulu wa mauma mabindi na njila mailete kwithiwa magiciania nacio nundu mituo ni yothothe ya mo na indi kwa oyu mbitikile tusembeni ni oyu mo witu wambe tuicokethia ituthiwa tuendea kunena ni mbeange yulu wa mauma mabindi kana bone infections. Kalibu ngindini wa kilungu cha OIT musese mwendo watu ndeye kwethiwa tuinene ya maundu makonete uwa kana mauma mabindi kana bone infections tunakenda kitali na ulani mutaalamu wa mauma mabindi tuendea kwatiania atusomethanie na tuivundi wambeange yulu wansiasi ya kuisiania na maua na weji ithila wina guoni chawa ilite kuikanika na wikithia kana dunethi wa uikwata ukuno ulau kana na uwa mabindi na ndi na kitali tuisonga nambe niendo tunenge ziasi ya uiti wa uwa mabindi uwa mbele kitu cha mbele wa mbovi hospitali wa mbombele siondo yuwa tuweke examination tuweke idhimi pe idhimi siya dhuru bisa dhuru kudhimu andhaka meka na kumwe mabia sume umabuto kwa ito kadhima lab tuka manandawa echao lakini ducha keli no yandike wandawa utono andike wandawa kanasa ingi beka wa operation na depending na kedhani acute kana chronic ibindaya ndawa ila dhani kitu cha maana kabisa ni kwa compliant na ndawa na follow up clinics nikidao sedewa no donde utedeka na denos na ni option si baila si available kuito yona si either kutumia ndawa kana kwa operation na ni costly ni costly ndo sasa ndawa ilo si utumika ni si vinda ya saa kuko ndawa na yukana sangi idhimi sengi sidasio na ngalama na kongela maitala uende ka hospitali ebe da beona ngalama ni costly
na thini wa muvea wa uiti ni mwithaa na andu ma science ala methiwa kana inyuta matakitari ni mwithaa mwende na kwika ukuniki limbeange yulu wa mo ukivathukanyo yo thini wa mavindi kana bone infections ni ndo tutabia kubikio you know kona research ya advanced okethia mundu aoka sibitali ena bone infection ndena risk nene tuisiane bindani ya bawitina yuta yungu ndo weta for example you abinoko accident na evende tulikita evende yenza no havika sibitali pena high likelihood ya utoa surgery immediately kwe baute nange wayotona uka ukethethia ona fainda kitalo utona kutwa theater kana bai sibitali utona utethe ka mituke ukethewe kala vinda ya zo kaisokwa ni infection kindu cha karatu pena ndawa kila mwana na bena research ende na bena ndawa si ukete mbai shirono bosio usu kuno sio ko kana bena apart from ndawa bena ithimi si ukete ta culture and sensitivity with the no si in most of the facilities ukathimo kama ndani bacteria na ela to deal na ya na yegwa ndawa na ukethe we sure kuithimi sio na ithira itethethia ukethethia wanenga mundu ndawa ni eleka ta kumutethethia kube na a lot of advancement in technology wa with ndio wa you know wa tene asante na tusonga na mbele ndo tutabie maundu makonetie maybe mele ya andu na lifestyle yo ila sindula mundu tona kusia kwikanika na sika mwete wa mabindi ile mundu mutolikuwa na open fracture na mundu no kuikwenda no skala no kuikwenda na kunyoke immunity yake yende no kwaro necho no na risk ya kwaro ni infection you know kana saingi for example mundu dana uwa skala ndendo nyonda wanesa kana mundu no kuyo thukuma munda ni ndenda ikia the right gear ndenda ikia boot mundu no ome ndenda thi sibitali as soon as possible kusi ndusisi sida hiyo the actual kwatwe mawozo na tandwala withitu uita kubikio yunendo tunenge psychological kana thina wa kiliko vamwe na emotional challenges ila sio kana na ala mena wa mabende when infection na mabende we a lot of counseling and a lot of talks no without training kutinda sibitali we mundu zaenda kutinda sibitali na especially wo kutinda session the week la wisi okay na mundu kwekala etete mavia tawe matatu ne sinzi ya mzembo ni affect ya mundu mentally kalogera mundu tono yo kuma mawe make kana kaito no this school and a lot of counseling no ni stressing disease na very draining for the family na ni wanene ya maundu makoneti andu ala methana skali ni kwitha ndise kana ni mithi kana no to clarify yenye ni included ni kwitha na uneni wa sia kana mundu ina sukali kitau chake twasi atuleka bandu kana kwatwa kitau nikitono lewa yakangurabia pa mundu tasukali na kuina sukali no kula mundu asia na uwa sukali twasi asukali wake we above the normal limit ko mundu su asia na above the normal limit elo nyonda wa asukali yake kwa within chao the normal limit nake kala nyonda wa na kolilia mele yake ko ila na uwa asukali na nyonda wa nesa no ya ndo waeleto ya wata wetu ni nutritionist sukali yako we normal we wao kitauna kibwata mundu longe tie no utakata ando ala me gamena na no sukali kitau kibwa na kene mundu da compliant na ndawa sasa ndo sukali yake wathimo we 20 we 15 we 30 ko mundu usuele na they know already kuwa kila kitau but kama mundu compliant na treatment ele dai kalo maisha make kama kawaida na ninzi asiba inyota maofisa mao itimose teni kana mutethesie enendi kwisiania na bone infection tuza tuna kudhuza ni abusu yani balato thukuma ukesaidha mundu ondhe okana na open fracture isi treat ya emergency kila noe kilikethia ta ametoke akathambua na hiyo ni la continuous medical health talk eto dhuthia haiti na wo imetha mesi mundu oka sibitali welekata ni mundu ena mathina so bena health talk tweka for example thingi wabika sibitali tena with ya twinengana health talk na things ya mudhembozo yeah na onathi in the grassroots pena referral system later kuma sa kuna ambulance almost kila bandu ko ne mundu akwa ni open fracture na kuende analyze wabika sibitali within masala maileta ndo prevent infection is na toke kwa maundu makonete silikali ni matambebewa kwa na silikali yekete kuikithia kana ni tethese inyweta maofisa mauiti kukitana na uwa mabindi bamwe na kusomethia mwenende
Kindu cha mbene kuandika madaktari maingi ala qualified. Kindu cha keli kila ndo noeta ni matu kuniona kuna ambulances, a lot of ambulances so ku ferry mo kuma balawa ume ya kubika hospitali leto no mutethi ya auto ku prevent autos. Serikali at least uni improve it. Na sinugine facilities mingila si ukereta na kwa yuta for example na kwa ima 2 level 4 nini sibe na theater ya cooperate kwa at least maunu mamu the mbosu ni meoteze nutene muwe atulekele matunu atiwe chao masako na ni kiwithi atu yona mwina awareness ya mawauma bonds undu tona mwinene ya maundu makonetie TB kati wa mawawangi ti awareness tunayo tuende sio yu lakini nitona mwini at least this is challenge wanenga tuithere tu yando ingi muno kwa maundu suma mabende but this is challenge wanenga na to plan for that na mundu ula wabitela stage utuiye kana be stage bide ya mundu ukethia no atinda hospitali ayitwa ibinda kwa ibinda aya makusibwa on time survival chances siando asu sida si na span ya ibinda yana atakana depend na ndo witi wake okwethaithi depend on witi wake okwetha ile ndo advancement ya treatment yepo kutu ya sia ndo swini death sentence ndo yu wakora ni chronic osteomyelitis ndukakwa kana ka no ukwa kana aipana kwa hospitali tuweka the level based tuweka research on you, we do research on the bacteria that is affecting you no hiyo yoka neza na uwo no sio kama mundu aita nona hiyo chronic osteomyelitis bena better chances kiu tona ita mundu anake kala miaka 3 tena the no sweet na miaka 3 akasioka ingi chao ene tonde yumete mavia tuke kwa maundu makonetie uiti mbele ya uiti da ili hata na serikali ni itidhasia through insurance ya NHIF. NHIF ni ungamia lakini NHIF ida na limit. Kwa at some point no exhaust ya limit esuka za for example kedha wena chao. Wena recurrence esu. Na ni ukao kethia ndo mundu eno wo wa mabindi ni nsia siba ila mundu elite kosa ni kana kwikithia kana ndunetha we stigmatize no nene yeyulwa mundu kumya mapia no kethia ciana ni bathulawa lichao andu matona kwikanika no kethia ni mekia kana ni masia enende alame thia no wo maika bathulani andu alangi kirungo the mundu enda utika we mundu mu ukithe mundu mu na we thukithia baundu wanena mwathie hospitali oketumuite ewe nesa ukambia ukito kumubathula kana kumuthekea kana kumuonea kindu kingi ni wewe thawe na muthino hospitali hospitali thio uitwe uboe lakini ndia cia we kala we menete kana ndo tibai mundu thaenda kwethemo ona akona kuna tukwaru ni chao ni wogusu nendo tutabie sindo ila mundu tona mundu ena wo kila waileika na kila tailete kweka kila wailete kweka wena osteomyelitis ni kuitwa kwa hospitali na kuatia kunywa dawa nesa na kuweka follow up clinics nesa kila utaile kweka ni kwambia uthi kwa ando kuikwa numa miti shamba ambia wanu ukimi wa miti sindu cia muthembozu kana kwambia kuimena na no uitwa mundu ate na surgery utekwe kwa surgery ino itotekwe kwa surgery na through kunywa dawa ta antibiotics oziwe nesa but babiko bandu wanu enda ka surgery dio we kwa surgery mavia suma vetwe wiwe nesa sawa nani musisi kwa lamu ndeo kwa tiani na itoni thini wa kilungu cha uiti tuende kwethi watu inene ya mawo walamo kana mawauma mabindi kana bone infections nende tuende no minukilelia nienda tunene maundu makonetie kusupport andu ala mena uwo ila moka clinic ni with ya most of the infections kana andu ala mena uwo notona kwithia mundu ndena funds simwanite kuyitirwa waweta ni expensive nibe na home remedy mundu twana kumu advice paina home remedy no advice ina infection no not me antibiotic kula to uzu yani our leaders make sure at least when availability and our hizi na si affordable kwa mwene ndi hospitali ni serikali kana sainge wanakuonza ni affordable na kwa mundu ukumya mabia kana wina infection isu
no yethe ya maybe atona hospital saingine wethe ya mundu wa refer wa na referral sibasa ni cha utona ika maybe utunengie span ya masaa 3 mundu ataendete hospital infection itonauka ni cha mundu utona kwika between those 6 hours Ambobika is a local dispensary lewa kube wekwe dressing kitaucha mbodhambua twasiona kama ina kintu mathambia cho thambia keu umia mabia muthanga lona tholikere for example in open fracture pathambwe kitauke thepio na kikune kwa nesana itumo to the next level. Yeah. Na tuiminukilelia kilungu kitu nendo tutabie kwa oloto siaise atona kukwata ba mundu ithena thina wa mabindi kana itau we mwethu kithera infection na mabindi kana thina yonde wa mabindi ngunia simu kwa 0723 840 107 0723 840 107 ni thanga likosia Machakos town. Asante. Sawa sawa naende musisi mwendo mwe mwana kwa lamu akwati na itundi wa kilungu cha uiti muthanyani omundi twanene ya maundu makonete bone infections kana mauma mabindi ni kilungu kiseo twasomethwa ni twa manambe yange na nsia kivathukanio cia kwisiania na mawau alamethia wanthini wa mabindi na wathikia kwithiwa wina thina una umukunesi mundakitali mukakwatiania na indi no kufikia kwithiwa ayu tethesia ni mutaalamu wa mawau ma mabindi nyeni ta wa masi wa kitaka kilungu cha uiti tiwanesa.